Ya bengkel tesen-tesen tuh mau bang apa kita pakai jam main pohon ya sarai motor aing tah pae anjing dong buruk mata sare pae nyawa aing motor aing kunaon gua nyawa teh aing mana boy tah bodoh aing isen sare boy mata ini punya kunaon nih mogokan oh goblok doang Raun dia mah sare beja sare aing sare lo kok udah ngenanya? Enggak keren. Lo kok balanya ketemuan nih boy? Ya ini sing helan cek kadang. Ulah keren. Oh, pentil lah ya, John. Iku dia mah bukan baut pentil, bukan baut ban, Medan. Nggak dia mau ngomong sare geus sare. Dia mah kumaha bengkel geus. Sare bae aing ngatakon geus. Sare. Burung aing media baeng malalir. Duh, saya tak masalah ini. Kempesan gua aing deui lah. Ya boy, mana ya boy? Waduh, mana ini? Jairan gua aing. Bangsat. Siapa pakai sudah kasih nempuh iyo betus sare engel sama sare Lalang kene mimpi aing motor yang dibetusan anjing ya. Terus aing udah ngekacelik geus tadi motornya. Bang, golo setan besar. Goblok. Dia mah kalau sare motor geus dijantan. Motor eta motor. Geus mau. Siap kan. Guys, mana mau kemangke? Tadi ge aing dia gerak udang kan. Kalau yang sare, mana mau kemangke geus bawa. Dia bangsat doang. Motor bus itu berjual aku nanti. Oh dia. Mantap. Biru kok. Anjing bakar biru motor. Rekor. Anjing ya. Selamat. Bangsat doang. Tahu si eta kalau sare deui. Gahil di kempesan motor aing. Mas eta gawena. Lah aing laju nama. Masangkeun sorangan bae aing. Pusing geus eta. Lanjut kene.
di orang. Dia magawa na inyo kay ikaw na mensahe dia. Kuara ang kanay ko pesa. Ay, mau balik dari. Oh dia. Ay, pernah dia. Dari mana dia mga gawa na. Beraskin. Terus gua gawa ya. Kurang ya. Abang-abang tadi. Nasabang ka ba kalabor? Malanggan dia itu ya gawa na. Gakil. Tapi kain ya. Jadi cun aku dia paling dia mah can mandi dulu kotor enggak gitu mau jahit kan gua yang PPKM banyak bersih menak mandi ceng mandi